muntu kuki wambukana n'Imana ni igiki ese hari iki itagukoreye ntacyo ndabona umwana w'umuntu ni munini umwana w'umuntu ni mugari umwana w'umuntu ni muremure cyane umwana w'umuntu ni hatari nukuri umuntu ni hatari umuntu ni hatari Mana ushobora byose wahoze mu ijuru ugahora na shitani wayikabiri hano mu isi yaje kwibaruka kana k'agahungu FPR k'akadayimoni k'agashitani kayogoje ibintu ku isi kamaze abantu kabica kamaze abantu kabarenganya kamaze abantu muri iyi isi yacu kabarembeje cyane muri Afrika biyaga bigari turakwinjiza ngo dohereza ubushobozi n'imbaraga mu isengesho rikomeye cyane ryo kwirukana seki bishetani nyirizina uduhereza ubushobozi imbaraga ubutunzi ibikoresho n'amasasu n'inkoza zindi za kabutindi kugira ngo twirenze akagatsiko akagashitani kuko gakoresha amasasu turakwinginze rero tubinyujije dusubize ubinyuje mu batagatifu bacu Kizito Mihigo Nyamihirwa Idamange Karasira Rashidi Cyuma Hassan Diedone Mushayidi n'abandi benshi cyane ndashobora kurondora harimo ba Theonese bo ku Mubavu ni benshi cyane kari guhiga kari kurenganya kagomba kwirenza abamama Ingabire Victoire kagomba kwirenza abantu benshi cyane kagomba kwirenza babarafinda n'abandi bose turakwinginze rero ngo udusubize kubera ko turabana bawe dusabye twizeye amina umuntu ni muremure cyane arahendagurika cyane hari ibintu njya mbabwira ngo amabandi kwisi noneho yankozeho nkabona ngo karakize ubuza niba kanyi bagiye witoratorera abo katiba ni bande mumbwiza ukuri aka kantu bita ngo nari baba aka kantu ngo bakita ngo nari baba ngo kagashinwa ngo kateye imbere yewe ndagahemba karankorera kereza amafaranga buri munsi kereza amafaranga haraho ngakorera hari ubwo kankorera akagatindi wakama ngo gakubita urushyi nuretse namwe uyu munsi umusize ngari kwezo umusanga umwana w'umuntu arahindagurika umwana w'umuntu ni hatari niba umuntu biragatsindwa kumenya umuntu biraruhize bahindagurika nk'ikirere umwana w'umuntu ni hatari umuntu ntiwamwiga umunsi umwe umuntu ntiwamwiga umwaka umwe umuntu ni ishuri ritarangira umwana w'umuntu ni hatari mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu Mako nari mbojya akanya kugira ngo tuganire ariko tuganire kandi ku bintu nkunda kubabwira buri munsi nkababwira nti kuri iyi si ntuzarebe ngo abantu barakiza ikibazo ikintu umuntu akizeho n'ukuntu abigenza bikakuyobera ariko kandi nuko ngo ubwenge bwari bwiza butaza kumenywa n'abandi bantu baciye bugufi nka batwebwe ndabaramukije mwese rero aho muri ndabaramukije mwese aho muhengamiye impunzi abatari impunzi mupfa kuba gusa muhagaranira uburenganzira bwa muntu mwibereyeho mushakisha uko mwiberaho ubwo rero ndagira ngo tuganiye muri iyi minsi kandi murabona ko ibintu byashyushye murabona ko ibintu byahinduye isura imikino yahinduye isura ndagira ngo rero buri muntu wese acane ku maso buri muntu wese amenye ibihe turimo ntukangwe no kubona ngo abantu ngo barakize ngo abantu ngo banza umenye ko benshi cyane bakijijwe n'amaboko yawe benshi cyane bakijijwe nuko wowe uriho benshi ntabwo bakize kubera ko bakora benshi barakize kubera ko biba ushobora kujyaho ukigira aho ngaho ugakora utwawe ukagira gute ukavunika ukara udasinziriye wajya kureba ugasanga waruhiye ubusa umubyeyi akibungenga amezi 9 yajya kubyara ahubwo agasigara se Imana ati niba nari ndokotse jewe ibyo bibaho nuko rero nanjye ndagendaho nigira inama ndava ntinyamara hari udufaranga najya mbika kuri iyi karita sinjye nyikoresha iyi karita reka nyihorere ntacyo nyimaza amafaranga ariho ntacyo nyamaza reka ndagenda ndanibagirwa ndibagirwa ejo bundi ndagenda abana ariko kuri ya karita nta naruhi
reka nikoreho ndebe, ngiye kureba nsanga nahembye umuntu ntakoresheje akuraho 1, 10, 15, 16, 17, 20. Ako kagabo rero ngo nibakita ngo niba ngo ari baba niba rinde ngo ni kompanyi yako, kandi iyo kompanyi nge ntabwo njya nyiguriramo. Iyo kompanyi nibonye ubu ngubu, iyo kompanyi ngo iba ni muri California. Nge California mperutse ryari koko aka kantu koko ngo nibakita baba, bakita baba. Aka kantu rero kayogoje isi ngo karatunze karatunganiwe. Aka kantu ariko mumbwire namwe ntikarabageraho. Aka kantu kagashwinwa, aka kantu rwose nge mumbwire none ambe y'amafaranga ari gukuraho namwe mumbonera ayakuraho nayiwe. Hari ubwo yankoreye nta n'ikintu naguzaho ni line. Wagura ikintu ni line, wagura saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, kakagenda gashotora kabona ntavuze kagakomeza tuyunguye ikarita ntayakoresha kubera kaba kabiruzi, kaba kicaye ahantu kari kukureba kabiruzi, kakabona iyo karita yicaye aho ntuyikoresha ahantu, ntuyijyana kuri benki, ntuyijyana mu isoko, kagucunze kagenda gakuraho gashaka. Nanjye ngo karakize, kumbe nige wagakijije ntabizi. Bantu muri kujya muvuga ngo mujye kubika ibintu, yewe muri iki gihugu ndabango habamwe amabandi mukava ngo ndababeshya. Hano muri iki gihugu hari abantu batabinga kuri benki, batanagira ni karita ya benki, bakoresha sheke cyangwa se bagakoresha agusinyira sheke akaguriza amafaranga, cyangwa se bagakoresha ubundi buryo bwa cash. Hari abantu hano bagenda na banki yabo, niyo apfuye apfana nayo. Uzabona abantu bagenda bambaye amasheneti y'amazahabu, bambaye iby'amazahabu batoboye ku matwi, ibyo ku mazuru, bambaye imikufi, bambaye ibiki n'ibiki, mukagira ngo baragize babandi nta mafaranga yandi bagira, yashomye afata kamwe akagurisha. None rero nanjye ubu ngiye gutangira kujya ariko mbigenze. Niba ari uko nguko bigenda, ngiye gutangira ko ariko mbigenze, kuko ndabona aka kantu karakomeye kandi ntabwo nzi ukuntu kabigenza. Kandi aka kantu ngo karakize, kandi ntabwo gakize, ahubwo karagenda kakaneka umuntu, kabona umuntu atangiye gutera imbere, atangiye kwibikira udusenti twiwe ngo ntadukoreho, kakagenda gakuraho 1, 10, 20, nk'ubu mu kwa 10 mu ndaya amafaranga kakuyeho. Hirya y'ejo nawe nagiye kureba, ndabaza ese kuri ya konti hasigaye angahe, ngo nta na rumwe rusigaye. Byagenze gute se ngo kakagabo kare yatwaye? Ngewe rero aya mafaranga mukambwirire, kandi kari kunyumva nako, mukambwira amafaranga yanjye kayagarure kweri, kuko ndababaye kweri. Kandi aka kantu ni kabi cyane, gakora ku isi hose. Aka rero nibwo gakorana na ya mashetani y'i Kigali. Bene abanyine niba usanga bakorana na mashetani y'i Kigali, no kuri aka kantu ngewe karandembeje. Mwebwe abo katarageraho mube muyakuraho. Ngewe rero ngo nari narabitse ngo hari ibyo ngo ngomba gukora, byahe karayamaze. Saa mugira amahoro y'Imana n'umukunzi wanyu Mako. Mwana w'umuntu ni kucyuhinduka, mwana w'umuntu, mwana w'umuntu ni kukiwanduka nanira Imana. Mwana w'umuntu wahindutse, mwana w'umuntu wakisubiyeho, mwana w'umuntu wakangukira ugeze ukumvira Imana. Mwana w'umuntu ni kucyuhinduka, mwana w'umuntu, mwana w'umuntu ni kukiwanduka nanira Imana. Mwana w'umuntu wahindutse, mwana w'umuntu wakisubiyeho, mwana w'umuntu wakangukira ugeze ukumvira Imana. Reba umuntu muramukanya akaguhereza ukuboko, basize inyuma gufasha inkota.